apa ini? Ikan sayur. Mau kau makan deh, lapar mau kau? Lapar sekali kakak. Jadi aku udah lapar pulang. Mak, Lapar mah. mak, lapar kah mak? Ba, tayam mak. Iya, lapar mama. Ba, tayam mak. Ini konuan mo kene. Tayam mak. Pagi mak. Iya, tayam mak. Kaya may ngasing kandi nun ne. Udah tahu mah di luar ki kapan? Tena pa na mo teri ngasing. Belum sih. Di luar ki kapan? Sinampimpi no ano na. Nung andre ka, tayo mirong andi no kurong kamaseyang eh. Lapar mama aku dong. Ada Yanti je lapar sekali dari tadi lapar. Ya, aku nggak dapat apa gitu sih. Tayo mirong. Iya pale mak. Tayo mirong kurong andi no kamaseyang bela punahan. Iya sebentar pi deh sama semua pergi makan. Sinampimpi. Masa ke makan sendiri nggak makan ya dede yang lain? Mirong kurong, tayo mirong andi. Iya sama pakai sama semua pilih kumpul. Assalamualaikum. Salam. Batu kemay mo punto. Ya, dari kak main game mak. Salo no di tayang. Main Iya. terus. Main game. Ngasim ko dong ne, ano dain no, ngasim mingan recipuro mi. Kay may peng andi no. Tenang gusto ini mak, kemai lampana. Tenang kusagang. Tayo miron peng andi no, nampangan ringasin kidi. Iya mak, iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batu kemay minne. Perjalanan ko. Ano nama mo? Salo na nampang hotel. Apa di karen Itu memang kalau anak anja mah tidak dengar ki kalau ada dibilang. Ito minne yung anak-anak kay. Ada makanan kah? Baru memang saya mama. Kabarku lagi nih. Tayo miron. Sama jadi kapal lapar deh dari tadi terus sama begini. Kau yang paregang mai. Kau yang orang paregang. Di tayang salo dulo. Dari yang minne. Saya pak bikin kopi nak, mak. Balik kayo rong kopi Iya andi. saya pak bikin kan adek. Minum kopi nih. Laki po dendi. Iya berapa derasa dek? Sagaman di kurua mo. Betul kami mau kontu kasumpain kana motor mako. Ya ninja kan kusumpain jo yang kuagang jadi salong motoran nih. Ya apa ditayang mo ko? Kamami tayangan ito cipuro ngasim gara-gara kau. Deng pe moro-moro deng. Tapos nang pete na kan boy aja. Sambaran hindi nakaana he. Tikar ka na ibawana he. Tek ka na Kan kambenjo. nih deng ya deng ko moro-moro terus. Sambaran nakaana. Apa semua itu kan dibilang itu bilang tidak ada. Mau sama kayak apa kah? Nyokop. Nih, ada bisa mau kopi ini, minum nih. Bilang deh. Minum nih dulu. Eko sa barang ka na. Minum kini kopinya. Nggak bisa begitu deh, minum nih dulu. Kau orang net telepon ku tiamo ko. Erko lang pakai mai sing nyokopinno eh. Halo, iya. Taima. Mak japa karondi. Oy kopinno pamali. Ada pasang mi deh takal ini. Astaga. Ma, anak tak itu ya, takutku di luar. Iseng. Nah, minum kopi baru berangkat. Bukan kambenjo baru tena tonja ko dong. Mudah-mudahan. Ba. Baru tena tonja. Kadang kalau begitu beda dia bilang orang tua ya. Biasa pamali. Kung di salay ano kopi ya. Tidak minum, Pena baru aja, pergi. pena aja. Apaan nih? Kamu mikir aku kuna suruh kita toya tena diinin kopi ya. Banyak tena jakuan. Silap ko. Aduh. Kami kan ramai. Alen tipai, cipur mana? Sipur mo pa. Iya, Tapi labos kigas ka. Niya sumparing aku bali ano. Ini mo. Ini mo iya. Alin pa yan tira lang. Kantre. Niya lang. Bukan Beki, kadang tadi ke tuh lapar toh sama adek. Ada yang mana nih ada nih? Iya. Lapar, kasih anu dulu. Adek makan. Patalan nito niya. Lapar sekali, mau kau tahu dua kau tadi. Lapar sekali mau kau. Pelam-pelam mo ko. Kau ka. Cipur yang namanya. Assalamualaikum. Salam. Kak, ada teman-teman kalian di luar.
Wih, kenapa nih? Makan Dulu. Sebentar kuma. Astaga, weh. makan Napa kau, nasi Dek, kan nggak nih? bisa. Astaga, pamali. Assalamualaikum. Kenapa kau, Dek? Ngapa bang Kenon? Ih, Tukur kasumpay, sirupa ka. Untung tena aja patah lanunan. Jadi tena yang ngapain jo? Iya, bangkeng ko ji. begitu memang kalau tidak dengar Kiora mau minum kopi, nah langsung lari keluar. Bilang apa kata tadi sama mama? Bersih nama. Jadi banyak Tidak kau. dengar Ki. Kami pa na piya ma. Selutongin jo. Keluar sumpah tadi deh. tadi. Makanya Sama juga pare. nak keluar. Ngapa sih yang naisik lapal-lapal mama piyang? Kanya sen nalangirin jo tahu anu. Si Wak jika ngapain jo na langsung ilari. Ih. Kalau nasalai kan Ren apa? Makanya. Mantap dia rambut kalian. Di sana, Om. Ayo. Woi, beres apa? Beres apa? Woi. Nah, jalan hanggang ako. Sa tubo lagi. Kepiang kenapa Gi? Weh, sini cepat. Weh, bagi mana? Bagi mana cepat? Tante, ditikam kepiang. Hah? Gimana nih? Gimana? Sana, tante. Ini sini ke kurangnya. Mana Mini? Jemput ko. Gimana, Mi? Di situ tante, di situ tante. Aku gimana? Gimana di? Aduh, Kepiang. ko ya astaga. Weh, Ditikam kita di sana. Weh, nyuwen di kanan. Teh aku suluk ka. Nandre ko apa pun kaman na. Kurangin apa Mi? Kau bawa ini di kurang. Iya, iya. Sabar Gi, Ma. Ma, sabar Ki, Ma.